جه ناوەندە نوچەین ئۆریەنت نیوز بولتەنە کوردی ڤەرباش و دەست پێکێدا سەر نوچە. کوشتنا 15 چەتەین داعشێ لە باژارێ شەدادێ و پشتی پێشکەتنن هێزن سووری دەموکراتیک تەنێ 7 کیلۆمتر ji سینوورê تورکی لە دەستێ داعشê de maye. استخباراتên İsraîlî behsa li hevkirinekê bû rawestandina şerê Sûriyê di navbera Rûsya û Amerîka de dike û danûstandinên fermî yên Rêkberiyê û rejîma Sûrî îro dest pê kirin. Yeketiya Ewropa banga rawestandina şer li Bakurî Kurdistanê dike û li Cezîrê kuştina sê leşkerên Türk. Di destpêkeda ji gundewarî Hesekê Başûr firokeyên hevgirtina navnetewî bargehên Daişê li derdora bajarê Şedadê bi hejmarek êrişên asîmanî tobaran kirin û hejmarek çeteyên Daişê di nav wan êrişan de kuştî û birîndar ketin. Hîn çalakvanan ji gundewarî Hesekê ji Orient News re diyar kirin ku firokeyên hevgirtina navnetewî bargeh û rêbendên Daişê li bajarê Şedadê bi 6 êrişên asîmanî tobaran kirin. Heman çalakvanan dana zanîn ku topbaran li aliyê Rojhilat û Bakurî bajarê Şedadê bûn û li gorî agahiya dawî kêmanî 15 çeteyên Daişê di topbaranê de hatin kuştin û hejmareke nediyar jî birîndar ketin. Li bajarê Helebê pevçûnên tund di navbera hêzên Yekîneyên Parastina gel YPG û çeteyên El Nusra û Ehrarê Şam li taxa Şêx Mexsûd derketin holê. Hîn jêderên leşgerî ji taxa Şêx Mexsûdan diyar kirin ku çekdarên El Nusra û Ehrarê Şam xwestin êrişî taxê ji aliyê Riya El Cendûl bikin. Lê şervanên YPG berseva wan dan û şer di navbera her du aliyan de derketin holê. Heman jêderan dana zanîn ku encama şer da şervanên YPG sê tirimbêlên El Nusra yên leşgerî têk şikandin û hejmarek çekdarên El Nusra û hevalbendê wê jî kuştin. Li bajarê Kobanê duh şandeyek ji hevgirtina navnetewî seredana bajêr kiriye û birayederên rêveberiya Xweserî re civiyan. Berpirsekî di rêveberiya Xweserî ya Kobanê de diyar kiriye ku şandeyek bi seroketiya nûnerê rêveberiya Amerîkî di hevgirtina navnetewî de Brît Magrok bû û hîn aliyên Ferensî û Brîtanî jî têde hebûn. Heman berpirsî da zanîn ku şande bi serokê kantona Kobanê Enwer Muslim û cîgerê wî Xalid Muslim re civiyaye û li ser şerê Kurdan li dijî Daişê û pevçûnên dawî di danûstandinên Cinêfê de gengeşe hate kirin. Di dawiyê de heman berpirsiya nîzaman ku şandeyên navnetewî di riya firokeyên helîkopter daketin Kobanê. Revangaha Sûriye mafê mirovan û di raporeke de da zanîn ku tenê 7 kîlometr ji dirêjahiya sînorê Sûriye û Tirkiye bi destê çeteyên rêxistina Daişê de maye. Rewangehê aşkere kiriye ku çavdêriya artêşa Tirkî li ser sînorê Sûriye li navçeyê dibin destê Daişê de durist e. Berova cî çavdêriya xort li ser sînorê Rojavayê Kurdistanê. Tenê 7 kîlometr ji 205 kîlometrî li seranserî sînorê Tirkiye di dest çeteyên rêxistina Daişê ji aliyê Sûriye ve maye. Gojêre dibû weke dergehekî fermî tê re derbasî navçeyên Rojavayê Kurdistanê dibûn û kiryarên xwe pêkdanîn. Rewangeha Sûrî ya mafên mirovan raporek li ser lîkolînên şopandina tevgera çeteyên Daişê li ser sînorê Tirkiye û Sûriye belav kir û tê de ew yek jî danîşan got sînor ji aliyê Tirkiye ve bê çavdêrî ye berova jî çavdêriya li ser sînorê Rojavayê Kurdistanê got bi dehê caran artêşa Tirk gulle berdana welatiyên Kurd li ser sînor. Rewangehê di rapora xwe de diyar kir got sê xal weke dergeh di dest çeteyên Daişê de li ser sînorê Tirkiye mane û ew in. Dergehê yekem ew e dergehê leşgerî got dikeve gundê Helewaniyê yê Rojavayê bajarê Cerablusê û di riya wî dergehî re çek û cebelxaneyên leşgerî û piştgiriya tenduristî û lojîstîk herûha çeteyên biyanî got tevlî Daişê dibin derbasî Sûriyê dibin û ew yek li pêş çavên artêşa Tirkiye pêktê li gorî rewangehê di rapora xwe de da diyar kirin.
درگه دویم دکوه گنده حاجی ولی لنافچه باب لیمون یه باکوری رجلاتی گندوار حلبه و درگه چتین داعش وکا کریدوره که بو چونو هاتنا چتین خواه بکارتینه و لگوری راپوره ده هر چته دما بخوازه در ریاوه کریدوره را درکوه ده تنه جبو گو خودرمان بکه درگه سیم و یه داوی او درگه گنده عیشه یه گودکوه باکوری رجلاتی حلبه و او درگه بو سویلانه لداعشش بو کریارن خوشی بکارتینه و تنه کسی نخوش دکارن دوی درگهی را درباز ببن و دو اوجی بلگه مهرامیر داعش لسر هبه دا گوالی ترکیه به لدرباز ببن و تنه 2 هفته بوی کسی رهنه دا گو وگره سوریه روانگه د داویا راپورا خود اشکره کر گو ترکیه د دما داویه دل سرانسری سینور روجاوای کردستان چاودیریک خورد پکتینه او کریارن خراب در حق کسین گو دخوازن دریا قاچاغیره در باسی باکوره کردستان ببن پکتینن مالپارا دیپکایا استخبارات اسرائیلی در راپورا که د دیار کریه که روسیا و امریکا لسر چارەسەریه که بو پیشروجا سوری لحف کرنه جناف خالین که لسر لحف کرنه که ده جیه اسد پیشروجا سوری دا تنبه لسر پیشکتنا سیاسی و لشکری لسوریه مالپارا دیپکایا استخبارات اسرائیلی راپورک بلاف کر گل هفکرنک نابرا بوتین و اوباما ده چه بویا گو شر لسوریه ورا راوستاندن و چارەسەریه که سیاسی لسوریه بگشتی ورا پیک آنین در راپور دهات گوزیرن دروی روسی سرگی لاوروف و یه امریکی جون کری لسر همان مجار کار دکن لیکار گل سر زمین تکرن جالی شانده امریکی تایبت دهوگرتنا نونتوی دا بریت ماکورک و جگر وزیر دروی روسی میخائیل بوگدانوف چه دبه و لدوری راگهاندن کار خود دکن مالپارا دیپکا دیار کر گل سر هجمارک خال تانها لحف کرنه یا یکمین گو امریکا و روسیا دی همو بارن خوین لشکری و آبوری و سیاسی بکاربینن دا گو هوالبندن وان لسر خالن بوتین و اوباما کار بکن و واشنطن زختل هوالن خواه وقت ترکی و هن ولاتن عربی دکا و به طایبتی سعودیه و موسکو جیج آلی خواه زختل هوالن خواه وقت دست هلات داریا شامی و تهرانی دکا یا دویمین گو دی امریکا و روسیا هیزن خوین لشکری لدجی آلیان گو بریارن وان قبول نکن بکاربینن و اگر تا آلیان خواستن هف کرنا وان بروخینن ده هر دو شر وان بکن و لسر خالا دویمین امریکا و روسیا راستی هن پرسگریکان هاتن لیشاندین هر دو آلیان لسر هجمالک خالین دل هف کرنا گو دوا روسیا و خواندنا جیش الاسلام گوش آلیه سعودیه و هاتیه و خواندن قبول بکا لآلیه دنجی دوا واشنطن نبا آستنگ لپیشیا بجداربونا پارتیه کدیا دموکراتیک گوش آلیه روسیا دوره و خواندن خالا سیمین و لگوری راپورا دیپکا گو واشنطن و موسکو لحف کرنا گو ناهیدن گو بشار الاسد یان کز مالباتاوی ده هلبجارتنین دست هلاتداریا و گو هستی خو هلبجیرن و نابد پیش روژه دجی جه اسد و مالباتاوی ده سوریه ده هبا ده راپور دهات گو روسیا لسر بهز کرنا رژیم سوریا لشکری کاردکا دا گو بشتی بشار الاسد نیرو خاندن لسر روشا پایتخت سوریه شامه روسیا و امریکا لحف کرنا گو شام وکا خواب مینا و نهیلن تزرار بگهجیه دا گو رادسی دست هلاتداریا گو پشتی بشار الاسد وره بکن لآلیه کدن دراپور دهات گو روسیا و امریکا در فده نادن ترکیه ولاتن گو پشتگریاوی دکن لدجیوان رابن یان بخوازن گفان لبریارن وان بکن و واشنطن جیج هن ولاتن عربی خواست گو نما پشتگریا هن آلیان لشکری لسوریه بکن ده همان دمه ده هر دو آلیان لحف کرنا گو ترکیه دوری اپراسیونین سیاسی و لشکری بو چارەسەریya کریزا سوریه بکن و نابجی گو ترکیه گفان لکردین سوریه بکا دا گو هرمکا سربخوا آوا بکن لگوری راپور اسرائیلی و خالن گوته ده هاتنا دی خویانی کرن گو روسیا و امریکا روژین بشار الاسد لسر دست هلاتداری دجمیرن شاندای نتونیک بوی بو سوریا استیوان دمستورا را گهاندیه که دانستاندن جنیف ده ایرو به فرمی دست پی بکن. دمستورا او ده کنگره که روزنامه‌وانی دا دیار کریه که دانستاندن ده نوارا رژیم و رکبری سوری دا ده ایرو روژا دوشمه دست پی ببن و لگوری آگاهیان ده دمستورا به دست پی که دا لگل شانده رژیم بجوه و پشترا به شانده رکبری را. جالی خواه دسته رکبریه جه دمستورا را دازانین که دوه دست پی که دا مجارا مروواهی وارا گنگ شکرن. هروسا اندام شانده رکبری سالم المصلب گوتیه که نتونیک بوی هلوسته که پوزیتیو درباری خواستگین رکبری دا دیار کرد.
I am optimistic and determined because this is an historic. وزیر دروی امریکی جان کری ده پیوینه که تلویزیونی ده نامه یک جگل سوری شاندیه کوته ده گوتیه کو اسد و حوالبندین وی بر پرسن بوبالت سورینه کری بانگ له هر دو شاندین رکبری و رژیم کریه دا کو به هفرا جنگ و کریزا ولات خواه به داوی بکن هروسا ده هفرا شر تروریجی بکن. تو چارەسەریya leşgerî li Sûriyê tune ye. Divê danûstandinên Cinêfê bighêjin encamên erênî, çimkî rewşa mirovahî pir aloz û xirab bûye, herûha hejmara qurbaniyan pir bilind bûye. Niha tenê heykel û hestî li ser xaka Sûriyê jiyan dikin û ew yek ji ber kiryarên serokê rejîmê Beşar el Esedê. ده همان دمه ده هات راگهاندن کو امریکا و روسیا لگل نتونیک بوی دا نوستاندن جنیف گنگشه بکن. اجانس سپوتنیک یا روسی دا دیار کرن کو جیگر وزیر دروی روسی گنادی گاتیلوف و برپرسکی امریکی ده لگل شانده نتونیک بوی ستیوان ده مستورا ایلو لجوین بجون دا کو دا نوستاندن آشتی بو سوریه گنگشه بکن. هر وصا فشارا لهر دو شانده رژیم و رکبریه آسوری بکن دا کو به هفر آستا و گوهستنا سیاسی لولات خواه بریوا ببن. ایرو li Cinêfê dê her alîk hewl bide da got astengiyên li pêşxwe bişkîne, bi taybet piştî got her du aliyên sereke di dosyeya Sûrî de Amerîka û Rûsya bi hev re gihiştine nerînekê û yek helwestekê bo çareseriya dosyeya Sûrî. Civînên girtî ji doh ve navnîşana destpêka Cinêfa Sisiyan bû. Gotê de şandeyê netewên yekbûyî bo Sûriye Stîvan dî Mistora, civînên girtî bi her du şandeyên rikberî û rejîma Sûrî re pêk anî. û li gorî helwestên pêşî dî Mistora dilxweşî û baweriya xwe derbarî berdewamiya danûstandinan danîşan. Herûha hate xuyakirin gorikberî ji bo çareseriyê çûye Cinêfê berova jî şandeya rejîmê goberiya destpêka danûstandinan gefan dike. Jêderekî ji Cinêfê da diyarkirin got serokê desteya danûstandinan Riyad Hicab jê dî Mistora re gotiye eger xwestek û mercên rikberiyê pêk neyên dê rikberî ji Cinêfê vekişe. Herûha endama şandeya rikberiyê Ferh el Etasî ji Orient News re da diyarkirin got danûstandin dest pê nakin da got topbarana Rûsî û ya rejîmên raweste. Herûha dorpêça li ser sivîlan jî bişke û alîkariyên mirovahî derbas bibin. Ji aliyê xwe ve û wek got dihate texmînkirin şandeya rejîmê ji bo têkbirina danûstandinan hatiye Cinêfê. Çimkî û li ser zara serokê şandeyê Beşar el Ceferî got ên çareseriya siyasî li Sûriyê têk dibin ewin rikberî û li gorî el Ceferî rejîm tiştekî veşartî li batine û taniha nizane bêkî aliyê rikberiyê ne. Hebûna pêşwextiya Amerîkî û ya Rûsî li Cinêfê dide nîşan got Cinêv sisê bê çareserî derbas nabe, çimkî Amerîka û Rûsya îro berjewendiyên wan li ser wê çareseriyê maye. Pêre piştgiriyeke navnetewî pir mezin heye got danûstandin encamên erênî bi dest xînin û ya goyekê te kes dike ew e moralên rikberiyê û baweriya wan bi çareseriyê. بله تماشاوان هجا هرگولین بهتر لسر مجاره کنگره جنیف سسی لباش شانده ما جنیف مکسیم ایسا لگلمه مکسیم ایوار باش هیرو به فرمی دی مستورا دایا را گهاندن که وی دا نستاندن به فرمی دست پی بکن دنابرا رکبری و رژیم دهر وسط دی مستورا تخمین هبو که هیرو جوینک به رکبری و رژیم را ولدار بخه چل باته هیه؟ بله عبدو ایوار باش ترى وجه تماشاوان بولتن عمره هاتبو بلان كرن كو بله نها يعني داني سبه ساعت ده سبه شانده رژیم لگل دی مستورا بجفل شانده رژیم جواتا خو پیک نانی بریار ستند گو نه جواته جبو چی صدم چنه هر کس لویدر ناس ناک وان صدمان جواتا رژیم و شانده رژیم و دیمستورا پیک نهات نهاجی پشتی ساعته که و شانده رکبریه لگل دیمستورا رونه لوی آباهیال پیش من بارگاه نتوین یکبویی دورا ساعت 5 بدما جنیفه او و بجفه آگاهی کدیجی زی بدم و عبدو و تماشفانان مزنين گفتگو کران يعني وقت بيجن كبير المفاوضين محمد علوش ايرو و بجه جنيفه قالوا وين هاد في جواتت بشدار بلينا ام نظن هنا هر وها
اندام کرجی د شانده گفتگوی د رزدار فؤاد علی کو اوجی ایرو دگه و گمان تکرن کو سبه روجا سیشمه او سروک شانده جوار دکتور ریاض حجاب او جوار جنیفه الالیه کی دنجی آستا سیاسی جی بلند به قال لك نوشاك بلا فويا انها كو سبي هرد وزير كاري در في امريكا وروسيا جون كيري وسيرجي لافروف او يجي ورن جنيف دياركو بلا هلوستك هي كو اف گفتگو بسر كفن يعني نهاجي ام لبندي آگاهی نونه و چیش به جواتا شانده رکبریه و دمستورا در کنه. بله. مکسیم جبر کو جداهی دنابرا دما موت دهایه بلکه هین دما و هین زوی جی هین روز و بداوی نهات یا هین جوین جبل دار بک هنرمت خواست شده دیجی ناس بکره دنوا کولان دانوستاندن دا چه دقوم بحث و یکی هات کرن کو استخبارات اسرائیلی دنابرا روسیا و دنابرا امریکا دا کار دکن دا کو فشار لسر هر دو علیان بکن راستیا و یکی چیه گلو لوی داره اسرائیل جکانه تشتكي بخبته؟ براستي عبدو افكار استخباراتي سري صدي صدو هبن شاوات جنيف هادو دياجي دهبو النهاجي وهبن مبخم تشتك نبي يلي تشتن جواتن شدبن بدزي شدبن ام نابين براستي وخويايا ديانك هفبش هي روسيا وامريكا وحمو ولاتن اوروبيكو اف جنيف هاني برنگه کی رنگا هر چندین درجی بکه گو چارەسەریه که پیدا بکه سریجی دا روشا مروانه یا کو رکبریا سوریه هاتیه بوی دا خوازه گو گفتگول سر نیه کرن روشا مروانه چارەسەر ببه و خالن 12 و 13 بریاران افنتوی یا هجمار 2254 به پیک آنینو دور پیش کردن سر باجار رابع و گرتین زندان رژیم بین بردان و هر وها لیکارین مروان در باسی وان باجاران حیانها آگاهی اذن عبدو و ام باور دکم شانده انجمن اجتماعی کرجی آگو کاروبار تکلیه در بدکه او روزا چهارشنبه وره آگاهی یک دیجی بدن تا روزا چهارشنبه جی قاد جمیر ساعت دونی بدر لوی میدان و خب اشاندن مزن جالیه نونرتیا اروپا یا انا کسی و پیک ور الفيدر جبو بشگریا شانده آگو گفتگوی دکیا رکبریه و هر وها داخوازا یعنی کو دوزا کردی پلک سرکه دوان گفتگوین جنیف ده گالکس پاس شانده اورینت نیوز بو جنیف مکسیم عیسی گالکس پاس بو وان آگاهیه درباری روشا میدانی هیزن ارتش اسلام لتاخ جوبر یا شامه ایریشکی هیزن رژیم به سر تاخه دارد کرن جدر کی جنوا باجار شامه رگ هندیا کو هیزک رژیم هول دایا دا کو جالی روجلاتی تاخه در باس ببر له هیزن ارتش الاسلام او ایریش تکبرین کود انجام دا هجمارک ندیار جلسین رژیم کشتی و بریندار کتن هر وصاهین عربه و جبل خانه نیوانجی هاتن رو خاندر لعالی گندوار حلب جهاتیه را گهاندن که هزن ارتش آزاد یا آنزا چکدارن ایرانی و عراقی لدردور خان تو مانه کشتنه نوچه گیهان اورینت نیوز با شوری گندوار حلب دیار کردیه کود انجام شرکی دجوار دناور هزن ارتش آزاد و میلیشین ایرانی و عراقی دا لدردور باجروک خان تو مانه یانزه چکدار هاتن کشتن و هجمارک جی بریندار کتن ده همان دمه دا هزن ارتش آزاد بارگهین همان میلیشیان لباجروک جیگارا و گند العیش دمو شکان تو براگرن لباجار معظمیه گندوای روش آوای شامه هزن رجمه باجر به هجمارک موشکن غازه کلور آجحریانه طباران کرن و لگوری هف رزن معظمیه کد انجام طباران کرن ده نوتو حفت ولاتی بهن چکیای بونه و نخوشخانه میدانی باجار معظمیه جوالاتیان مجد بونه لهلكادن فروكين رجيم سوري د 24 دم جميره بوريدا باجار معظميه بهتر بتشلو 5 برميل تقينر طباران كرن ود انجام ده زيانكي مظن جهشت مالو ملكن ولاطيان وهين شرو بيفچون دنافبر الرجيمه وارتشا ازاد ده بردوامه دنافبر مضايا اداريه ده لباجار حلب تورايا سوريا مباشر ديار كر كورجيما سوري نافند الكتريكي آل سريا حلب ودير زور كنترول كر بيشتي كوري خستنا داعش آترور فجه همان نافند فكشاند جآليكي دنفجي هنجي درين ميداني جباجار حلب ديار كرن كورجيما سوري وميليشياين وي باجاروك المكسور البا كوري فروك خانه كويرس لغندوار حلب كنترول كرن جآلی خبر رخستنا داعش آترور لسر مال پرا خویا فرمی را گهاند
کوان کومک لشکرین رژیم ده همان باجاروکی ده بطرمبیلکی ماینکری آرمانج کرن و پیوچون تند دنافبرا هر دو آلیا ده درکتن بکو هجمارا کشتیان جهر دو آلیا ورزانین لباشور گندوار لازقی لگند تاماشر و بهفچون تند دنافبرا هز رژیم و ارتش آزاد ده قومین ده انجام ده سیزده لشکر هز رژیم هاتن کشتن و تخمین ها کچر لشکر روسی دنافوان ده هنه لگوری تورای نوچه آباجار لازقیه کو باجار کسن پا لنافچه چیای کردان دشرو بهفچون دنافبرا ارتش آزاد و هز رژیم ده ارتش آزاد خال رژیم بموشکن گراند آرمانج کرنه کو ده همان دمه ده فروکین روسی در دور همان نافچه طباران دکرن لگوری سوپا بر آوه ده انجام شرو بهفچونن ده چیای کردان ده اتومبیلک لشکری آهز رژیم سوری تک چوه و ارتش آزاد جالی خبر آگهان کو گنده کلزه کنترول کریه لگوندوار حمایه ای باشور پیامنر اوریت نیوز دیار کریه کو دسر باسن میلیشیای براوانیان نشتیمانی آبستر رژیم سوری و جمارک لشکرین رژیم هاتنه کشتن پیامنر مدازانین کو ارتش آزاد خفکک جریزک اتومبیل رژیم سوری را لسر ریا جنان و قنطره و دیایه بکو تآگاهی لسر خفکا و ورنزانین و ده همان مجرده و ده آنیا باجارو که حرب نفسو ده فروکین روسی به ایریشکی ازمانی همان نافچه طباران کرن جالی خواه ارتش العزة یا بسر ارتش آزاد و اتومبیلکی و گوهستنا لشکری آرژیمی لدر دورا در بنده زلیقات و شلوط آرمانج کریه بکو تآگاهی زیده لسر و ایریش ورن دیار کرن بولتن بردوام تماشاوان هجاله پشتی نابرکی سالوگرا دانزمین یا بوبالتا یک شباط لهولری